Zaki Muarif. Imin Bendaceh. Kelas 2. 8 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa maj'ud. Qutila ashabul ukhdud ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Terima kasih. Makasih ya. Stop. Kenapa belum? Kamu pindah ya? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana kalau Rumah. Pekan Bilu. Kan dulu aja ya. Kamu belajar ya? Bisa. Pergi sini dengan siapa? Hah? Dengan siapa datang ya? Dengan Mama. Ya. Tadi Al-Buruj sudah ya? Sudah hafal belum? Sudah. Coba Al-Mutaffifin sudah. An-Nazi'at sudah hafal? Wan-Nazi'ati warqa. Al-Mutaffifin saja ya. Setelah Mutaffifin. Oke. Ini aja deh. Was-samaa'i wat-tariq. Lama 'alaiha hafiz. Fayanzurul insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min baini sulbi wat-taraqib. Innahu ala rajlihi laqadir. Yawma tublas sarair. Cukup. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry. Dingin tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan coba mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Subhanallah, cukup enak sekali. Dihafalkan sama Abi sama Umi. Kalau udah hafal, nggak boleh. Coba ayo, saya mau dengar sekali coba. Coba 1, 2, 3. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى
saja. Nawadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lam yajidka yati. Ya-nya nggak panjang. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, sadaqallahul azim. Pulang sekolah. Hafal Quran sore malam. Nggak ada main.